Omukazi Justina nagira ngu chairman Francis Manda akakoresa omugisha gwo kugira ngu we niba bakaba batarikumanya kushoma yahandika endagaano kugira ngu baguze ekibanja kyabo kandi obwe bakaba bikirizine ngu yabahereza akafuna emitwaro 20 okubagaruza emitwaro 6 kangenda twaryaho esente za yanja ngu nikafuna yahandika endagaano nyowe ntakumanya kusoma yagira esente yansomera munaha yanja ngu muhandikiro tuge sente zo kwizoza abana yaye emitwaro 20 yaba niyo yampa yahandika ngu yaguze emitwaro 6 nyowe ntakuchumanya naguma ninsasura oryo abatihire kafuna nimusasura tukunabe nasigaza emitwaro 6 omusiza yiza nagira ngu naguze ekibanza kuhera abana yaterera omwana omukuru yayanga yaterera owa kabiri yayanga yaterera n'owa kasatu yayanga hata aho niho yakwatira omuhoro ngu naza kuntema nantenkirize tukaguza ekibanza. Justina nagira ngu akatwara enshonga z'owa chairman w'entebe ya kashatu wa Ibare Silva Muganzi owayesera orukiiko rwashitamira aha kyaro kya Ryeisha kwonka ngu chairman akagwera orubaju tiyahurira kurungi enshonga z'omukazi ogu. Abataka tiine obuyikirize ngu agire eki yabuze eki yagamba tiine obuyikirize akabazo birayayanga kandi n'abataka bakasaramu ngo omusiizi ogutakakoresa gitaka ryeye ninye ntuya nindukozesa bo tubakamureba mugana barranwa b'ekibanza side na side n'omukazi yabagambira ngu abatemere emisiri yange akaba ari omusiija akaba ari Matiya ayimisubye Matiya nabine omukisa Julius kuyababurize atikamwateme emisiri y'omukazi Julius yamugira ngu agenda kanjiteme agenda omugambira arete polisi mwende ekyera nkore hata ono yaburize ate emisiri y'omukazi iwe chaimani kanwe yajibyire kaninye kanwe yabatura nakozesa ekibanza akamugira totaza kubuza ebyenyuma bukahwa byaho. TV West kwegambiraho na chairman w'entebe ya kashatu Silva Muganzi ogwagizire ngu enshonga z'omukazi ogwo kwiba chairman Francis Manda nazimanya kandi ngo akashitamisa orukiiko kugarukanisa abantu aba konka yashanga omukazi niba bakakora enshobi. Mande kunamuhurize nti Mande n'ogamba ki Mande yimuka yanjira chairman aba bantu nyo tubarampire ki tubatinda abahire kafuna konka we between me and you wakabaha kafuna konka ebyerigenda n'obimanya omuntu kwereza kafuna hatuwe ekya kafuna akakirigaho akakozesa ki nka TV West tugezeho kutunga chairman Francis Manda okuhurira orubaju rwe. Chairman Silva Muganzi ahamize ngo omukazi ogwo hamwe niba bakakora enshobi y'amani okuhandika endagaano ngu baguza kandi obwe babire nibarya kafuna. Akapapura kiyanyorekire akanyoreka akapapura tereba yimbe ni mushashurire sente konka tine evidence yabirero yo kwereka ngu chairman akasayininga ogwo wabira mu sente ngo akabasayiningireho namubuza ati waka kapapura no katwaro tokuba kweto mukoti otinyoka ni mushashurira aha kandi oriya wari kuja ati nyoti ndamuhire kafuna mano oriya bantu urwanzu rwaretswe oriya kuyamazire kubiba yabe yindukana kurigero kubabe batensize ngwe sente zabarema oriya yabanyaga witaka ebyo tutwira ntubizumirira ahubwo wayinendagano irikwereka ngo akamuguza. Abataka bahawira omukazi Justina Chomugisho kuzowa RDC okureba ngo bakora enshonga ezi. Amakuru gashakwa Abraham Muganzi.